Kusi kwa maṱiani ndi kone kwa u fhedzela vha sathu swika vhugalapfukha lushaka kruga musi vha tshi kha bada khulwane ya Phunda Maria. Vhugalapfukha uvho ndi mukano vhukati ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe na ḽa Mozambiki. Vho-rabulasi vhapo vha khou valela ndozo yavho ya zwifuwo zwavho. Ho no tswiwa kholomo dza ḓana na fuina u swika zwino Ha-Mhinga tsha mahola. Vhane vha zwifuwo izwi vha tenda uri kholomo dzavho dzo khadulwa vhugalapfukha uho dza fuludza dzavho tshilaseli kha ḽa Mozambiki. Vho-Shirilele Jauke vho xelwa nga kholomo dza fumi-thanu nga khathihi nga ṅwaha wa 2021. Vhone vha ri vhana vhavho vhararu vho tou fanela nga u litsha tshikolo magudedzini a nṱha sa vhungo vha sa kona u vha badetshela. Lo n'wanyana a le Eunice, lo n'wana a le TNT kapito, lo n'wanyana a endla itshi ka Boston. Hikwalaho vana va lava va tshikile xikolo hikwalaho ka ku fambeliwa ka tihomu leti hi tona leti a ni tshembile ngopfu tona. Leswo endyangwini wa mina sweswi hi le ntlaleni vana va ta famba va yiva hikwalaho ka ku kala leswi nga va pfunaka ku va ya eswikolweni leswaku va ta kuma mitirho. Van'we vho-rabulasi navo va khou valela ndozo yavo ya zwifuwo. Tihomu leti ti hlayisa ndyangu lowu hi ku loko ni ri hava mali ni hola mudende kusukela ni vuyile ni ta hola mudende. Loko ni vona swa ku mali ya xota a ni xavisa yin'wana homu. Twi ku vava hambi ni dya vuswa na ha xurhi a ni ri tani ma ni vona ku ni lalile sweswi hi mhaka ya tihomu ta mina. Varangaphanḓa va lushaka vhone vha ri vhubvava uvho vhu khou mbiandamelisa ikonomi ya kusi uko sa vhunga vhanzhi vha tshi ḓitshilela nga u fuwa. Swi le ku va khumbeni swinene hikuva na vana lava nga swikolweni, vana lava van'wani va nga tiyunivhesiti kule matikweni ma le handle. Sweswi already a va ha na nchumu, van'wanyana unfortunately a va tangi laha hi nga kona mhaka ku pfula yi le kunene ma swi vona n'wina. Va ha ri ha na peni vo va swisiwana swa makumu a va ha ri na mali. Va vhugalapfukha kruga va ri va khou ita zwoṱhe zwine vha nga kona u thivhela mbava u fhira nga hafho vhugalapfukha havho. I don't think that all livestock that is stolen is being taken necessarily through the Kruger Park into Mozambique. Or certainly we're not finding evidence of it. We've got very good communication with the Farmers Association in this area adjacent here, and we chat to them regularly if they have any suspicions, and we go and look. And generally between 4 and 8 cattle moving with people can't go there without leaving some sign. Vha tsho tua u ita ṱhoḓisiso vha ri ndi lunzhi vha tshi livha shangoni ḽa Mozambiki u humbela vhahulwane uri vha vha thuse u tandulula thaidzo iyi, fhedzi vha ri izwo a zwi ngo thusa tshithu.